Representative Mapungo SABC Vapano Auckland Park Johannesburg Twi Mapungo running as care. We are not having a deadline of the 30th as the IMC. Our work continues. On the 2nd, we are going to the border to visit the area. Minister wa muhasho wa baramkanye na mbereziso yandetewa abo mamuluko kubai baramubuso abongota datumu ya kwatsangayo merene ya kwama bazirapo banova mashangoni anda. If the president can really consider what South Africans are going through. Aba gwarabe bazugidi funduni la Gauteng bakobjauri bazirapo banova mashangoni anda basina mangwaro atendero ba tuchere leno shango. Khala namusi ropopi nomboro ya one ine bathu bono processwa zwa zwino ikoshika 5000. Uko rabareba utitsikana BC mkanoni wa Bay Bridge musibazirapo banji ba mashangwani anda bachiko humiserwa mahayani yabo. Da ndi madekwana ribarisera mapungo pano ka SABC 2 na kali hai. Minister wa muhasho wa baramkanye na mbereziso yandetewa abo mamuluko kubai bofisera kagarore mubuso abongota datumu ya ukwatsangayo merayo ine ya kwama bazirapo banova mashangoni anda mafiabo akodamusi mango madzango na bazirapo akamigwalabo na musi bokubai baramubuso ukati na humisera murao bazirapo barepano basina mangwaro atendero hebari aongoti wa chipinga kana datumu ya upejisera. What we have been doing in terms of our work, as we said, we are not having a deadline of the 30th as the IMC. Our work continues. On the 2nd, we are going to the border to visit the area. We'll be looking at the border line, not only the border entries. So it's continuous. Enforcement of migration laws continues. Where we've been able to deport, where we've been able to deal with a lot of things. We'll deal with issues of SIM card. So it's not about today, it's about other areas. The issue is when you redirect efforts of the state to some different direction, then you stop particular areas. Now today our focus is to ensure that South Africans are safe. And we'll deal with that, and as we continue with other days, we'll be able to deal with those issues. But we are actually working as a collective. We receive reports as BMA together with Home Affairs do their inspections, as Department of Labour do their inspections. They will continue to do that even post today. Mi gwarabo ya urwana bazirapo ba mango mashango basina ho mangwaro atendero vunduni na Gauteng yoba yodaramuraro na mubuso o toporo vunduilo saumwa apetu achibirelani ba gwarabi bazugidi ba gwaraba taratani bashiko byauri bazirapo banova mashangoni anda basina mangwaro atendero ba tuchere lino shango ma polisa ba kwarseza uri una batu barna chibaro bo farero ucha kati na utodo ucha mabengereni umwana na zungu spida za shango. Kazhingo zvipida zvavundo la Gauteng vagwarabi vavo bvanga munji vachikobyori mubuso kaujeli bukando vadzirapo vabvaho kamwe mashango vari kalinonga ndamurayo doroboni ya Johannesburg bunji avo veva vachikuita misumbedzo vovonala nga vunji vofarana dzithonga mapolisi vo vakaidzori vasingoita zvakushushedza vathu kana kushumisa zvihali. It's high time government must also intervene and make sure that we as South African, we are heard. 600 million, that's lots of money. They could have utilized that those resources, and those who are willing to leave the country voluntarily be given that platform by our own government. Vala doroboni ya Pretoria vadzirapo vomacha vachiri vachitichini cha mapolisa cha Sunnyside hevasvikisa linwalo la zvivilo zvavo. If the president can really consider what South Africans are going through. Remember, the illegal foreigners that are here, most of them that we complain about, they are in our spaces. We expect more memorandums that are going to come. So we expect today that the force that you are showing, the government must really take us serious in the situations that we are in right now. Vala Soweto honi vadzirapo vachikuma cha varimelayo ilangaho zvadzithundu khalino khai khwatiswe.
The reality of the illegal immigration in our spaces has made our people to also be desperate to get the money, and now they are actually allowing the people who should not be here. However, that is breaking the law, which is supposed to be enforced by who? South African Police Services. Muvhuso u khou itela khuwelelo vhadzulapo uri vha songo ita zwa dzikhakhathi musi vha tshi khou bvela phanḓa na mimasho na uri vha fanela u ṱhonifha mulayo. What we have been doing in terms of our work, as we said, we are not having a deadline of the 30th as the IMC. Our work continues. On the 2nd, we are going to the border to visit the area. We'll be looking at the border line, not only the border entries. So it's continuous. Enforcement of migration laws continues. Minister wa vhulamukanyi na ndayotewa Vho Mamuluko Kubai vho ombedzela uri muvhuso a u ḓivhadza ḓuvha ḽa tshiofisi ḽa uri vhadzulapo vhoṱhe vha mashango a nnḓa vha re kha ḽino nga nnḓa ha mulayo vha dzhielwe vhukando ho lavheleswa milayo ya dziṱhunḓu. Vhadzulapo vha ku Gompo City vunḓuni ḽa Eastern Cape vho ḓidzhenisa kha migwalabo ya uri vhadzulapo vha no bva kha maṅwe mashango vha sinaho maṅwalo a thendelo vha bve vha fhele. Migwalabo iyi yo ḓa phanḓa ḓuvha ḽa ṋamusi ḽi tiwa sa datumu ya u fhedzisela. Nga nnḓa izwo vhaṅwe vhadzulapo vha maṅwe kana vhaṅwe vhadzulapo vha khou ita na u shushedza uri vha ḓo vala mabindu maṱuku ane a langiwa nga vhadzulapo vha no bva mashangoni a nnḓa. Mapholisa vha rumeliwa vhuponi vhune ha vha na nyofho dza dzikhakhathi u mona na vunḓu ḽoṱhe u itela u lavhelesa tshiimo. Working together with other stakeholders, with other law enforcement agencies, with the business community, with the communities, with the NGOs. I think there's a majority of the people of this country do not want to see any violent protest here. We are ready. We have deployed members all over the province. We have eyes and ears. We are basically utilizing all our resources that are at our disposal. For now, we can report that things are still relatively quiet and we're doing well. And I hope and pray that also the protesters are going to work with us, with engaging them, because this is not a war. We cannot be at war with our own people. All that we are requesting, we're demanding from them to protest as they are exercising their constitutional right to protest, but that must be done peacefully. Vachimiswa cha ndaulo ya mikanoni kana BMA vari vako lavhelelwa tsitsikana BC mkanoni wa Beitbridge ngei Musina vunḓuni ḽa Limpopo musi vhadzulapo vhanzhi vha mashango a nnḓa vha tshi khou humiselwa mahayani avho bva sentarani ya dziṱhunḓu hanefho Musina. Vho Nkhuliseni Luvengo vachimiswa ichi vari bisi nnzhi dzo hwalaho vhadzulapo vha mashangoni a nnḓa vha sinaho maṅwalo a thendelo dzi nḓilani ya u livha mukanoni uyo. Zwinzhi kha muvhigo na ramafhungo washu Lutendo Bobodi. Ndi khou livhuwa tshoṱhe zwa zwino ri gambani ya vhafhalali hafha Musina asi heiḽani ine ya vha ya tshifhinganyana, heinoni ndi gamba ine na kale i ḓivha hone. Musi ri afhano vha khou zwi vhona hafha murahu washu uri hu na vhathu vhanzhi vhane ndi vhadzulapo vha maṅwe mashango vhane ri tshi khou amba zwa zwino vho kuvhangana hafhanoni. Ndi vho kuvhangana uri vha ḓo dzhiwa nga mabasi vha kone u ṱuwa vha ye hangeini mukanoni wa Beitbridge hune vha ḓo kona u pfukela kha ḽa Zimbabwe uri vha kone u ya kha ḽa Malawi, ngori vhunzhi ha vhathu mune vha khou vha vhona hafha ndi vhathu vha bvaho kha ḽa Malawi. Hu na uri hu na vhathu vha bvaho kha ḽa Zimbabwe. Fhedziha musi ri khou lavhelesa mushumo woṱhe wo itiwa ḓuvha ḽa ṋamusi, ḓuvha ḽa vhufuraru ḽa ṅwedzi wa Fulwi ḽine ḽa vha ḓuvha ḽo fhedzisela ḽe vhaṅwe vhathu vha ṋea vhadzulapo vha maṅwe mashango uri vha vhe vho ṱuwa kha ḽa Afrika Tshipembe. Kha ri ḓo amba hafhanoni na muthusa khomishinara wa BMA ndi Vho Nkhuliseni Luvengo vhane ri ḓo amba navho nga ḽifhungo. Ndi khou livhuwa Vho Luvengo nga tshino tshifhinga. Vha nga ri ṱalutshedza uri ḓuvha ḽa ṋamusi sa BMA vho shuma zwifhio? Ri khou livhuwa Vho Bobodi. Kha ḽa ṋamusi ro lavhelela uri khou wana mabasi ane khou bva KZN ono swika 150. So zwine zwa itea ndi zwori hezwi mabasi a tshi bva nge KZN a tshi ḓafha vhathu vha Zimbabwe na Malawi vha sathu pfukisela kha mashango avho vha swika hone vha processiwa nga vhathu vha muhasho wa zwa muno. So ndi ngazwo vha khou vhona ho ḓala nga maanḓa hafha. Mabasi ane a khou pfhi a kha ḓi ṱoḓiswa a tonga a swika vho 50. So vha tshi fhedza u processwa nga vhathu vha muhasho wa zwa muno vha ḓo kona u vha dzhiwa nga mabasi vha iswa kha Beitbridge hune vha ḓo ṱangana na vhaofisiri vha vho riṋe vha Border Management Authority ra kona u tsheka dzibammbiri dzo tea na ende ra kona u vha pfukisa. So kha ḽa ṋamusi ro pfha upfhi nomboro ya hone ine vhathu vho no processwa zwa zwino i khou swika 5000. So mara arali vha nga tsheka uri hu khou itea mini hafha hoṱhe vha nga ḓi swika hone vhaṅwe uri
nga murahu musi ḓuvha ḽi tshi fhela ri nga vha ro no processa vhathu no swika vho 12,000 ndi zwine ri khou tou zwi ita namusi. Ri khou livhuwa tshoṱhe, khou livhuwa tshifhinga tshavho. Ndi zwone Ndivho Luvhengo vhane vha vha muthusa khomishinara hafha kha BMA vha tshi khou sumbedza uri vhathu vhane namusi vho lavhelesiwa na u ṱoliwa uri vha kone u pfuka vha ye nga ngei kha ḽa Zimbabwe ndi vhathu vha swikaho zwigidi zwiṱanu. Ḓo zhumbula zwa uri shango ḽa Zimbabwe na shango ḽa Afrika Tshipembe vho vha na thendelano ya uri vhadzulapo vha Malawi vha ḓo pfukela nga ngeni kha ḽa Zimbabwe uri vha kone u shumisa mikano ngauri Afrika Tshipembe na ḽa Malawi ha mashango mavhili ha ngo ita masaka kana hana mikano. Ndi zwine zwa khou itea zwa zwino ri khou lavhelela uri uya matshelo arenga uya nga ḽavhuṋa ṱhamusi dzinomboro dza vhathu vhane vha khou pfukela nga ngeni kha ḽa Zimbabwe musi vho livha kha ḽa Malawi dzi ḓo fhungudzea. Ndi khou livhuwa vhukuma. Ri khou livhuwa Lutendo vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwiṅwe zwino sikale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC2 SABC Plus na Khalihayi. Muvhuso u khou khwaṱhisedza u valiwa senthara ya ngei Durban yo lavhelesa maṅwalo a vhadzulapo vho no bva mashangoni a nnḓa. Zwa zwino mushumo woṱhe wo sedzuluselwa sentharani ya ngei Musina vunḓuni ḽa Limpopo. Hone muvhuso wa khou lingedza u leludza mafhungo a kutshimbidzele kana kutshimbilele mikanoni ya tshanḓa tsha muambeli wa muvhuso Vho William Baloyi. Vha ri maga aya ndi nḓila ya uri muvhuso u ṱavhanye u tshimbidza mafhungo ane a khou kwama vhadzulapo vha mashango a nnḓa vha sinaho maṅwalo a thendelo. Nga nnḓa izwo Vho Baloyi vha khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na vhudziki khathihi na u eletshedza vhagwalabi uri vha golobe nga mulalo. Musi zwo ḓi ralo mukanoni wa Beitbridge hu na thavhi khulwane ya vhatshimbili. What I can put on record is that officially the processing point in KZN, Durban at Tekwini, has officially closed. So all the people that were processed at that area have been transported to our Musina processing center. However, yes, we did get reports that there were still people who flocked there, between 250 and 300 today, but they will also be transported to the processing point in Musina. Maybe I should also indicate that South Africa is a constitutional democracy, and we are also a sovereign state. So, which means that we manage the issues of our borders in a lawful manner. We manage them in the processes that are internationally accepted, but also we work through cooperation and also mutual respect. Hence, you might see even today, South Africans out of cooperation and mutual respect of government and the state. We haven't had any seriously reported issues. It's life as normal. We were checking the whole issues around the country, specifically in the capital, administrative capital city of Pretoria, and life, it's normal. South Africans are going through their daily chores, transportation, both public and private. It's just as normal, and we hope that that will be the prevailing situation throughout the day, including those that will be joining marches, to do it in a respectful and lawful manner. Muraḓo wa Palamende wa ḽihoro ḽa Umkhonto we Sizwe Phathi Vho Vusi Shongwe vha khou ita mavharivhari a uri mushumisani vha tsini na vhaofisiri a tsivhi ya vhutshinyi Major General Vho Feroz Khan vha ri vha nga vha ṋea masheleni a rannda dza miḽioni dza 10 tshifhingani tsha muṱangano navho wa Tshiphirini. Masheleni aya o vha a u vala Vho Shongwe mulomo nga murahu ha musi Vho Shongwe vho ṱahisa mbilaelo dzavho malugana na zwine ha pfhi Vho Khan vha kwamea kha zwiito zwinzhi zwa vhutshinyi. Dzina ḽa Vho Khan ḽo swaswariwa lunzhi phanḓa ha khomishini ya tsedzuluso ya madlanga malugana na u shela havho mulenzhe kha tshiwo tsha mapholisa tshe vha thuba zwidzidzivhadzi fhaḽa Oton nga ṅwedzi wa Fulwana miṅwaha miṱanu yo fhelaho, khathihi na zwine ha pfhi vha na vhuṱumani na vhathu vha no rengisa fola ḽa sigarete nga nnḓa ha mulayo. The first one was the Aratin drug saga, where General Mkhwanazi clears General Khan and deems him a hero, which I still disagree with Babu Mkhwanazi. And then the second one, the alleged cover-ups relating to the murder of the makeup artist, which is on social. The second one is the third one is the alleged cover-up relating to the murder of medical doctor, which is also in the social.
and around the corridors. And then the fourth one is the alleged cover-up of matters pertaining to cigarette smuggling cases. Zao zinatobatisira mapungo za ekonomi una randa ya bonalo yodzika musi chipambedzwa na mango mashiri mawani ali pasi. Dollar rand 16 rands 38 cents, bondo only 21 rands 72 cents, euro only 18 rands 72 cents, pula ya Botswana only 1 rand 14 cents. Mikobe pala JSE ipasi. Kasvereza busuku ndi 4,036, platinum 1,556, oil isongo kuna kiswao ndi $72.91 gafagi. Warmi modoro bado femuro stuku ova busuku kati eba mohasho wa minerala na zubaswa bo diwazori mitengo ya zubaswa edosera pasi uva machero ngala utoma la mwezi wa Furana. Izwi zikuangwanga utera pasi ya mitengo ya oreli pasini kati na ukwata ndeme ya randa musi chimambedzwa na dolara. Mutengo wa petrolo dosera pasi nga bukati ya randa nti na sente za futai nti na rati na randa mbili na sente nti kalitara. Mutengo wa diziluone udosera pasi nga bukati ya randa taru na sente za fumina na randa taru na sente za futanu tae kalitara. Ganda izo mutengo wa parafin wone udosera pasi nga randa za rati na sente za futai sumbe kalitara. Izwi zo kwarsedzwa ga mwambiri wa muhasho uyu por Robert Make. Petrol 93 octane will decrease by 2 rand 1 cent a litre. 95 octane will decrease by 196 cents per litre. Diesel will decrease by 313.8 and 358.8 cents per litre. That's over 3 rand per litre decrease. Paraffin at wholesale level will decrease by 5 rand 23 cents a litre. At retail level, paraffin will decrease by 6 rand 97 cents per litre. Maximum retail price of LP gas will increase by 16 cents per kilogram countrywide and by 19 cents per kilogram in Saldanha in the Western Cape. The reasons for these adjustments are the lower oil prices on average during the period under review and the stronger rand against the US dollar during the same period. The slate levy decreased by 43.8 cents per litre in the price structures of petrol and diesel. The new slate levy will be 113.94 cents per litre in both the price structures of petrol and diesel. In line with the announcement by the Minister of Finance, the short-term fuel levy relief has been phased out, effective from Wednesday, the 1st of July 2026. Aiwa ana musiri ya Gaza nepa ado amadeko na budi ndende. Dimandi kwa narukwata ndizo zoro kula som chashmari kwa nanu ya kala machoro kuri kom choma kula sonta hote unaraku wana wambara kaspita zinzo shangonia udopura wana mie debech kubuzura ngorra alo pezar chipara panda chakala machoro udopura wana mchwamvura kolo udopura wana la anapia kastu zono zovundla Eastern Cape na kazu nspida zoro bora ndizo vundla Northern Cape katina kazu nspida zovundla bora la Western Cape wana udopura wana mimena idoi kubuzura yed namanda ni pala kapena shango ni bora ndia kukola pezia udopura tsidzo zinzo wana bakusmizar kizla mvura za zururu vazi kwa zikona zo namanda ni pala kaspita zoro bora ndizo vundla la Eastern Cape pezia zoro bodi pera pandara madura samroso na mpitso uchokalonga degrees Celsius malota Afrika shwe merko tamu avundla shla khawtenga korore kora mshoboro do voko rotla pezia kitaba haduriya par petrol 21 19 para broken speed kati na 21 para ferena kigir chipara panda chaka vundla bora vundla lipopo vundla ya kona nepa kwa mshoboro do voko rotla ngama chuni pezia kitaba dudera pone bore ndia thando zaita 23 20 para pulukwane kati na 24 pone bore ndia mkhopara chaka vundla bora vundla mpubalanga na nepa kwa mshoboro do voko rotla ngama chuni pezia kitaba hadi dudera na nepa urakuzona kila kaka 20 pala mashishin zari 20 Carolina katina 24 pone bore ndia mbobera shepra panda chaka vundla kwa Natal na nepar kwa mshoro do voko rotla mshoro pizza chitaba hatu dera unaza di tapala 25 pala Freehead zari 27 pala Ulundi pisa pala Richards Bay unaza dushka pala ka 27 chaka vundla Eastern Cape na nepar kwa mshoro do voko rotla mshoro pizza hatu dera chitaba unaza di 23 pala Kumani zari 27 pone bore ndia mtata kati na 19 pone bore ndia Tsabeka kavundle bore
vundu la Western Cape nani parikuwa mchoro udovo kurura pezia hapora zwa udi pala Fredental zari 15 zari 14 pala Cape Town kati na 14 pala Lensburg kavundu lebara ni vundu la Northern Cape nani parikuwa mchoro udovo uchurura pezia adudela chitawa pala Kuruman zari 22 zadi dawapo zaita 23 pala Krimbari kati na 10 pala Springbok mchone bore udodi wakorotola ngorora kala machero pezia kavundu lebara ni vundu la Free State nani parikuwa mchone bore mbovu wakorota pezia adudela chitawa zaita 22 pala Kroonstad zari 22 Bothaville kati na 22 Durban ndia Bloemfontein matazo no pezia ngvundu la shilebore ni vundu la North East na Kurune ni mchone bore dorota zozong amachone pezia chitawa adudela pala Rustenburg zari 21 zari 20 pala Ottosdal kati na 20 pala pone bore ndia Maiking matanga ro angareza vakata fara mucho tozora fara zoni marikona ano tere udapse kwa wode nda